تاجیکان آینه تاریخ ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزار اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت شنبه خونه امید و فتح و فروغ صبح دانایی کتاب امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. терроризм ва экстремизм яке аз падидаҳои номатлуб дар замони муосир ба шумор рафта, ҳамчун омили асосӣ ва таҳдид ба амнияти миллӣ ва суботи сиёсии кишварҳои олам арзёбӣ мегардад. ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт муқомиват бо терроризм ва экстремизм таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, дар ин ҷода тадбирҳои таъхирнопазир меандешад. тафсилоти бештар дар гузориши Заробиддин Ширинов. вақт собит намуд ки давоми 12 солаи охир афзоиши шумораи созмонҳои террористиву ифротгароӣ, авҷи амалҳои террористӣ дар шаклҳои нав ва ба усулҳои гуногун зоҳир шудани фаъолияти созмонҳои террористӣ дар минтақаҳои гуногуни олам ҳамчун василаи бесуботкунандаи ҷомеа ва сокинони сайёра ба мушоҳида мерасад. ҷои таассуф аст ки баъзе ҷавонони ногоҳ дар натиҷаи чунин таъсир ба идеологияи иртиҷоӣ ворид шуда худро ҳамчун шахси комил дар ҷомеа идора карда наметавонанд. идеологияи носолими ифротӣ ақлу хиради ҷавононро коста намуда онҳоро аз оила ва аҳли пайвандон дур мегардонад. дар мафкураи чунин ашхос калимаҳои муқаддаси зиндагӣ ба мисли ватан, модар, ҳаёт ва ишқ бегуна мешавад. паёмадҳои нохуши шомил шудан ба гурӯҳҳои террористӣ мутаассифона на танҳо айёми зебои ҷавонии чунин афродро барбод медиҳанду оқибат ба марг рӯбарӯ мекунад, балки барои наздикону пайвандон ғаму андӯҳи гарон, ноумедию маъюсӣ оварда фазои орому осудаи як хонаводаро тираю тор мегардонад. экстремизм яке аз зуҳуротҳои манфии ҷомеаи муосирро ташкил медиҳад ва мутаассифона ин раванди паҳншавии гурӯҳҳои ифротӣ ва худи ифротгароӣ дар умуман ҷомеаи ҷаҳонӣ мушоҳида мешавад. як хатари дигаре ки гурӯҳҳои динии ифротӣ тавассути онҳо махсусан ҷавононро ба доми худ меафтонанд, ин шабакаҳои иҷтимоӣ аст, чунки шабакаҳои иҷтимоӣ шабакаҳои интернетӣ мутаассифона як фазои беназорат аст ва гурӯҳҳои динии ифротӣ ва идеологони гурӯҳҳои динии ифротӣ аз хориҷи кишвар истода бо ҷавонон махсусан кор мекунанд ва онҳоро ба доми худ меафтонанд, ба таблиғоти зидди давлатӣ онҳоро равона месозанд ки ин бисёр нигаронкунанда аст. ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи созмони милал ва ҷомеаи ҷаҳонӣ таҳти роҳбарии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти муқовимат бо терроризму экстремизм таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, дар ин ҷода муборизаи беамон мебарад. ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаи мубориза ба экстремизм ва терроризм дар доираи иттиҳоди давлатҳои мустақил, созмони ҳамкориҳои Шанхай, созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва дигар созмон паймонҳо хеле фаъол аст ва иҷро кардани ин созишномаҳои мубориза ба экстремизм ва терроризм ба манфиати миллии ҷумҳурии тоҷикистон дархӯрд мекунад ва тамоми сохторҳои дахолдори ҷумҳурии тоҷикистон манфиатдор ҳастанд ки ин созишномаҳо иҷро шаванд. ҷумҳурии тоҷикистон яке аз тарафҳои фаъол дар мубориза ба зуҳуротҳои экстремистӣ террористӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ ва дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз ин падидаҳои номатлуб аз ҷумла терроризму экстремизм заминаҳои ҳуқуқиро фароҳам сохт ва мубориза бо терроризм яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ маънидод мегардад. дар стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 тарғиби ғояҳои экстремизм ва терроризм тавассути шабакаи интернет, ҷалбкунии ҷавонон ба сафи ташкилотҳои байналмилалии экстремистию террористӣ,
کوشش‌های از جانب این تشکیلات طرح‌ریزی و عملی نمودن عمل‌های تروریستی در حدود جمهوری تاجیکستان منع شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری از 28 دکبر سال 2024 بیان داشتند که تأمین نمودن امنیت دولت و جامعه در شرایط امروزه ضرورت و اهمیت اولین درجه دارد. حکومت مملکت و ساختار و مقامات مربوطه در این سمت تمام چاره‌ها را می‌اندیشند. از جمله به مسائل آماده کردن متخصصان به طلبات شرایط معاصر جوابگوی برای مقامات حفظی حقوق و ساختارهای نظامی، بلند برداشتن سطح کسبیت و مهارت و ملکه آنها، اینچنین تحکیم و تقویت پایه‌های مادی و تکنیکی جزء و تام‌های حربی و مقامات حفظی حقوق من بعد نیز اعتباری اولین درجه داده می‌شود. در این جهت مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم سمت افضلیت‌ناک به شمار می‌رود، زیرا این ظهورات حالا به خطر گلوبالی مبدل گردیده تمام اهل بشر را به تشویش و نگرانی آورده است. زمینه‌های حقوقی تنها راهی حل مسئله نبوده، قبل از همه باید حس وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی را در نهاد جامعه تلقین نماییم. با درک این واقعیت و با مقصد حفظ ثبات سیاسی و امنیت ملی در مملکت ما را ضرور است که درباره عاقبت‌های فاجعه بار این پدیده نامطلوب اندیشه کامل داشته باشیم و با دانش و خرد دست جمعانه به مقابل این پدیده‌های نامطلوب از جمله تروریسم و اکستریمیسم مبارزه آشتیناپذیر بریم. همچنین یکی از راه‌های مؤثر پیشگیری نمودن گرویدن جوانان به حزب و حرکت‌های ارتجاعی و کاهش دادن تأثیر منفی این پدیده بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی جوانان میباشد. امروز تحت ریاست جانب تاجیکستان در شهر مسکو فدراسیای روسیه جلسه شورای اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید. ابراهیم نظرالزاده و خورشید سید احمد گزارش می‌دهند. امروز در شهر مسکو فدراسیای روسیه جلسه 106 شورای اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید که در جریان آن مجموعه وسیع مسائل‌های همکاری‌های اقتصادی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل بررسی شد. در کار جلسه رئیس شورای اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان حاکم خالقزاده اشتراک نمود. اینچنین در جلسه راهبران هیئت‌ها از فدراسیای روسیه، جمهوری بلاروس، قرقیزستان، ازبکستان و دبیر کل اتحاد دولت‌های مستقل سرگئی لبدف اشتراک نمودند. در رفته جلسه هیئت‌های وسیع کشورهای منطقه مسائل‌های مبرم توسعه همکاری‌های اقتصادی، تدبیرهای راه‌اندازی گردیده مقامات دولتی در رابطه با دستگیری لایحه‌های سرمایه‌گذاری و اینوواسیونی، تهیه تشبس‌های مشترک در ساحه‌های علم و تکنولوژیا، تحکیم زنجیره‌های استحصالی و لاجستیکی اوراسیا و دیگر مسائل‌های مهم رشد روابط کشورهای اتحاد مورد بررسی قرار گرفت. معاون یکم سروزیر مملکت تاکید نمودند که چاره‌بینی مذکور در دوره ریاست تاجیکستان در اتحاد دولت‌های مستقل برگزار می‌گردد و در این راستا تاجیکستان به سمت‌های رشد علمی تکنیکی، اینوواسیا، اقتصاد رقمی و سبز، اینچنین تغییریابی اقلیم و همکاری‌های بین‌المللی دقت خاصه ظاهر می‌نماید. راجع به تمام مسائل‌های روزنامه جلسه قرارهای دخلدار به امضا رسانیده شد. جلسه نوبتی شورای اقتصادی ماه سپتامبر سال روان در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. ابراهیم نظرالزاده، خورشید سید احمد، حبیب‌الله خوشبخت، اخبار. امروز تحت راهبری معاون سروزیر مملکت عثمان علی عثمانزاده در فیلیال شبکه‌های تقسیمات برق در شهر دوشنبه جلسه نوبتی گروه کاری اوید به استفاده نیروی برق و پیشگیری تلفات آن دایر شد. گزارش همکاران ما در این خصوص. امروز در جمعیت سومی کشوده برق تاجیک تحت رئیست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده جلسه گروه کاری اوید به نشاندهنده‌های سه ماهه فیلیال جمعیت سومی کشوده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر دوشنبه برگزار گردید. در جلسه نمایندگان وزارت و اداره‌های دولتی، مقامات قدرتی، رئیسان ناحیه‌های پایتخت مملکت و کارمندان ساحه برق اشتراک نمودند. تأکید گردید که تلفات نیروی برق در شهر دوشنبه 2 سال قبل اگر به 35-40% می‌رسید، این سال با بردن کارهایی که دوام 3 ماه اخیر اجرا شدند به حساب ماه‌های اپریل و می 10% و در ماه ایون
ба 8.6% баробар гардид. иттилоъ дода шуд ки имрӯз дар душанбе 180 000 ҳисобкунаки билингӣ аз 196 000 нақшавӣ насб карда шудааст ки бо ба пурра амалӣ гардидани системаи билингӣ дар пойтахт натиҷаҳо низ назаррас хоҳанд шуд. агар дар маҷмӯъ дар 6 моҳаи якуми соли равон талафоти нерӯи барқ дар шаҳри душанбе ба 16.9% расида бошад, то охири сол метавон гуфт ки ин нишондиҳанда ба 12-13% расонида хоҳад шуд. натиҷаҳои шаҳри душанбе дар байни ҳамаи шабакаҳои ҷумҳуриявӣ 25% барқи ҷумҳуриро ташкил медиҳад. имрӯз барқе ки шаҳри душанбе истифода мебарад ва маблағе ки ҳисобӣ карда мешавад ҳар моҳ қариб 150 миллион сомониро ташкил медиҳад. яъне ин маънои онро дорад ки натиҷаҳои ҷумҳуриявӣ аз пойтахти мамлакат вобастагии амиқ дорад, гуфта шуд дар ҷаласа. муовини прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон иброз дошт ки таъмини рушди иқтисодиёт аз ҷумла истиқлоли энергетикӣ, раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ҳадафи стратегияи ҷумҳурии тоҷикистон эътироф гардидааст. соҳаи энергетика низ яке аз самтҳои афзалиятнок ва муҳими мамлакат эътироф гардида, дар даврони соҳибистиқлолӣ якчанд барномаҳои миллӣ барои рушди соҳаи энергетика қабул ва мавриди татбиқ қарор дода шуданд. новобаста ба ин санҷишҳои прокурорӣ ҳолатҳои зиёди дуздӣ ва талафоти беасоси қувваи барқ, тасарруфи таҷҳизот ва маблағҳои соҳа, порагирӣ, ғайриқонунӣ аз эътибор соқит намудани қарздории муштариён, беасос иваз кардани ҳисобкунакҳои барқӣ, ворид кардани тағйирот ба барномаи билингӣ ва ҳисобкунакҳои барқӣ ва ба ин васила кам пардохт кардани маблағи онро ошкор намуданд. дар 6 моҳи соли равон нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 дар миқёси ҷумҳурӣ талафоти қувваи барқ аз 20.9% ба 17.93%, яъне қариб 3% паст ва ҷамъоварии маблағи истифодаи қувваи барқ зиёда аз 735 миллион сомонӣ зиёд карда шудааст, гуфта шуд дар ҷаласа. иттилоъ дода шуд ки дар шаҳри душанбе дар нимсолаи аввали соли равон талафоти барқ аз 21.27% ба 16.24% расонида шудааст ки дар ин самт низ кори мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр назаррас мебошад. ҳамзамон дар ҷаласа масъалаи истифодаи самараноки истифодаи нерӯи барқ, пешгирии талафоти он аз ҷониби аҳолӣ ва ташкилоту идораҳо мавриди баррасӣ қарор гирифт. пас аз ҳисоботи масъулини мақомоти назоративу иҷроия, муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон оид ба пурзур намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар мавзӯи мавриди назар, инчунин барои рафъи камбудиҳои ҷойдошта ибрози андеша намуд. фаъолияти назарраси ҳомиёни ватан бар он мусоидат кард ки фаъолияти гурӯҳи нашаҷалоб пешгирӣ карда шуда маводи зиёди нашаовар мусодира гардад. гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯст. қочоқи маводи мухаддир яке аз хатарҳои асосии амнияти миллии кишварҳои осиёи марказӣ ва иттиҳоди давлатҳои мустақил маҳсуб меёбад. ба туфайли мавқеи ҷуғрофӣ тоҷикистон ки аз ҳама сарҳади тӯлонитарин дорад, бо истифода аз тамоми қувваву воситаҳо ҷиҳати пешгирии қочоқи маводи мухаддир ба кишварҳои минтақа чорабиниҳои муассири амалӣ меандешад. дар натиҷаи амалиёти гусурдаи оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд кӯшиши интиқоли маводи нашаовар аз тарафи гурӯҳи ҷиноятии трансмиллӣ ошкор ва пешгирӣ карда шуд. 3 нафар аъзои гурӯҳ Назаров Амрулло Ибодуллоевич, соли таваллуд 1977, зода ва сокини деҳаи Шуроби ҷамоати деҳоти Сомонии шаҳри Ҳисор, қаблан суд шудааст. Мусоев Маҳмадулло Фозилович, соли таваллуд 1971, зода ва сокини ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, қаблан суд шудааст ва Ибодуллоев Суҳроб Муллобекович, соли таваллуд 1986, зода ва сокини ҷамоати деҳоти Мастчоҳи ноҳияи Мастчоҳ, қаблан суд шудааст. боздошт гардида, аз онҳо дар ҳаҷми махсусан калон воситаҳои нашадор дарёфт ва мусодира карда шуд. зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ маълум гардид ки боздоштшудаҳо ҳангоми дар маҳбас қарор доштанашон бо шаҳрванди яке аз кишварҳои ҳамсоя Раҳима Бахтиёр бо лақаби Баха Чимкенский, тахминан 40-45 сола, оид ба дастрас ва интиқоли маводи мухаддир ба хориҷи кишвар созиши ҷиноятӣ баста буданд. тибқи нақшаи таҳризишуда роҳбари гурӯҳ Назаров Амрулло масъули дастрас намудани маводи мухаддир аз қочоқчиёни Афғонистон тавассути хатти сарҳади давлатӣ дар самти ноҳияҳои Шамсиддин Шоҳин, Мирсаид Алиаҳмадонӣ ва Фархор, Мусоев Маҳмадулло масъули қабул ва интиқоли маводи нашадор аз шаҳри Душанбе ба вилояти Суғд ва Ибодуллоев Суҳроб масъули интиқоли маводи мухаддир ба хориҷи кишвар дар самти ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров ва Мастчоҳ муайян шуданд. Назаров Амрулло аз қочоқбарони Афғонистон 6 баста воситаи нашадори нави ҳашиш ва 10 баста воситаи нашадори нави афюнро дастрас намудааст. баъдан номбурдаи миқдор маводи мухаддирро ба шаҳри Душанбе оварда, онро барои интиқол додан ба вилояти Суғд ба шарики ҷиноятиаш Мусоев Маҳмадулло супоридааст.
حسین محمدلو گرفته به شهر خوجند آوریم در ناحیه منچون سورا گفتنی شخص ما دعوت دادیم 20 کیلونی آورده که بای ما چی کرد ما آورد دادم شد بسان که 40 کیلوگی با آوردیم ما وقتی که با نوعی فلخور سفر میکنیم نظر عملان در درون ماشین با حاجی طالب نام شخص شهروند افغانستان به هم تیفون گم میزد حاجی طالب خیلی گم میزد حاجی طالب باید میگفت که بارا نگیرید بعد ما رفته همون 90 بسته مواد مخدر رو گرفتیم. мусоев маҳмадулло дар марҳилаи аввал 20 килограмм маводи мухаддири нави ҳашишро тавассути автомашинаи сабукрав аз шаҳри душанбе ба шаҳри хуҷанд интиқол дода онро ба шарики дигари ҷиноятиашон ибодуллои суҳроб додааст. 20 баста маводи мухаддиро ҳашишро با نظر عملو اشهر شهری گفتیم با نویای مسجد اومدیم با ایبادلویف سهراب سپردیم. баъди дастрас намудани 20 килограмм воситаи нашадор ибодуллоев суҳроб тибқи маслиҳати раҳимов бахтиёр ин миқдор маводи мухаддирро ба мавзеи назди сарҳадии ноҳияи бобоҷон ғафуров интиқол додааст. баха чимкинский дархост кард ки барои ман маводи мухаддир даркор аст. назаров амрло 20 кило гашиш ба ман дод. вобаста ба амалисозии марҳилаи дуюми нақшаи ҷиноятии аъзоёни гурӯҳи трансмиллии нашаҷалоб мақсад гузоштанд ки 40 килограмм воситаи нашадори нави ҳашиш ва 10 килограмм воситаи нашадори нави афюнро низ бо масири душанбе хуҷандмастшоҳ ба вилояти суғд интиқол дода баъдан тавассути хатти сарҳади давлатӣ онро ба хориҷи кишвар интиқол диҳанд. вале маҳз масъулияти баланди касбӣ ва кордониву зиракии кормандони кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон боис гардид ки аъзоёни ин гурӯҳи ҷиноятӣ ҳангоми кӯшиши интиқоли маводи мухаддир ба хориҷи кишвар бозор шуданд. رو دستگیر کردن از درون ماشین ما دو سونکای همون سپارتینی در جا کاغی بود 40 کیلو مواد مخدر رو گرفتن. در وقت تفتیش شد با کارمندان امنیت همون 30 بسته باقی مانده در درون بیتون و خانه همسایه در جا کاغی بودم رفتن خیلی خانه همسایه گرفتن. طبق خلاصه شعبه تشخیصی کریمینالیستی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت و شعبه اکسپرتیز سودی اگنتی نظارت مواد نشادر نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مواد نشادر مصادره شده 60 کیلوگرم نوی حشیش و 10 کیلوگرم نوی افیون بوده وزن عمومیشان 70 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. نسبت به اعضایان گروه ترانسمیلی نشاجالоб با دسترسی ماده‌های 32 قسم 3 200 قسم 4 بند د 32 قسم 3 289 قسم 3 و 200 قسم 4 بندهای ا و د کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. تعلیم و تربیه نسل نورس در تحکیم احساس وطنداری، خودشناسی ملی، احترام به تاریخ نیاگان و در پیشگیری از هر گونه عملهای نامطلوب وظیفه جانی هر یکی ما میباشد. اگر این جنایت سری وقت آشکار و پیشگیری نمیگردید، این مقدار واسطه نشدار هزارها نفر را بدبخت و سلامتی چندین نفر را به خطر مرگ روبرو میکرد. اگر جامعه سالم و آینده درخشان را میخواهیم، پس همه باید به مقابل نشمندی و نشجالابی دست جمعانه مبارزه بریم. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ҷиҳати самараноку охирона истифода бурдани қитъаҳои назди ҳавлигӣ ва аз ин ҳисоб гирифтани зиёда аз дӯстии ҳосил тадбирҳои судманд амалӣ карда мешавад. гузориши Саидшоҳи Муродалӣ ва Искандари Саид. дар шароити кунунӣ ки вазъи тағйирёбии иқлим ба соҳаи кишоварзӣ таъсири манфӣ расонида истодааст, кишоварзонро мебояд аз роҳу усулҳои муосир пурсамар истифода баранд, парвариши зироату сабзавот дар гармхона ва кишту парвариши усули зери ҳарири полиэтиленӣ дар ҳама гуна шакли хоҷагидорӣ ба манфиати кор буда, деҳқонони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон таи чанд соли охир ин тадбирро рӯи кор гирифтанд. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар қитъаҳои назди гармхонаҳо бунёд гардида, сокинон дар чанд марҳила ҳосили фаровону босифат ба даст меоранд ки дар баланд гардидани сатҳи рӯзгорашон мусоидат кардааст. Абдурозиқ Мирмаҳмадов, сокини деҳаи ғалабаи ҷамоати шаҳраки Балх, дар замини наздиҳавлигии хеш ду гармхонаи доимо амалкунанда бунёд намудааст ки аз ҳосили фаровони ӯ ҳамасола ба таври васеъ анвои гуногуни кишоварзӣ, истеҳсол ва захира менамояд. ҳамзамон бо истифода аз имкониятҳои табиӣ ба парвариши занбури асал низ
рағбати зиёд дорад. мо дар баробари ҳамин соҳаи кишоварзӣ боз барои сатҳи зиндагии худро мақсад нақз кардан ба ҳамин соҳаи занбурпарварӣ ҳам бигем машғул ҳастем. ин соҳа яке соҳаи даромадноктарин ай. мақсад ҳар як оила бояд аз ҳамин истифода барад барои беҳбудии оилаи худаш. бисёр хуб мешавад. 15 оила занбур дорем. ҳар сол мисол боз зиёд мешаванд ино. мефурӯшем оилаи занбур мефурӯшем. бо мисол ҳар сол ҳаминҷа қариб 70-80 кило асал мегирем. бозор мебурем барои даромади оилавӣ. дигарша мисол мемонем ба захира мекунем. зимистон бо набераҳо бо фарзандҳо истифода мебарем. табиат Тоҷикистон бовар кунед бисёр барои ҳамин соҳаи занбурпарварӣ чи дар деҳот чи дар ҷое ки набошад мутобиқ ҳамин табиат Тоҷикистон аст. фикр мекунам агар ҳар як оила ҳамин занбур истифода барад афзалу беҳтар мешавад. дар заминаи дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии кишвар ҷиҳати истифодаи оқилонаи ҳар як қитъа замин ва захираи маҳсулот барои 2 сол ҳар як сокини ноҳия пурмаҳсул меҳнат карда заминҳои назди ҳавлигиро дар 2-3 марҳила пойбанди кишти зироату сабзавоти гуногун қарор медиҳанд. ин аст ки қариб дар ҳар як хонадон захираи кофии маҳсулоти кишоварзӣ ба назар мерасад. хазор бо розии ман президент ки мақсад замин азодаимон об ҳастай свет ҳастай хайнами ҳамаш таъминай хай созе мина мекунем мехирем банкомуна макам кунем барои зимистонуна зардуловро хок кардем компот кардем ҳама чира кардем ягон камбудӣ нестай гов мол дорем бо 100 бор шугар моли майда дорем кадестем одами меҳнат кана ҳеҷ вақт хор намешава гуфтоям президент дар ҳамин 6 сотиқ замин меҳнат мекунем тамоми чира дорем тамоми меҳмонам сел мекунем қабул мекунем ҷугорӣ мекунем мегирем пиёз мекунем мегирем картишка мекунем мегирем ҳамин мекунем се чор ҳосила мегирем. маданияти баланди истифодабарии замин мароми ҳамешагии сокинони ҷамоати деҳоти ҳалеварди ноҳия қарор гирифтааст ки аз дарки баланди меҳнатдӯстӣ ва ноил гардидан ба зиндагии шоиста маҳсуб меёбад. райҳона саидова дар баробари табиъ будан ба кишту кори маҳсулоти кишоварзӣ шавқи зиёд дошта қитъаи дар ихтиёр доштаи наздиҳавлигиашро пурсамар истифода мебарад. имрӯзҳо ин зани меҳнатдӯст дар вақтҳои фориғ аз кор ба захиракунии маҳсулоти дастранҷи хеш машғул мешавад. айни замон ҳосили помидор ва бодинингро ҷамъоварӣ карда дар зарфҳои шагин барои давраи зимистон захира менамояд. тавре худи ӯ иброз дошт ҳамасола дар ҳаҷми 300 адад ҳамин гуна зарфҳо хӯришҳои гуногун ва обмеваҳо омода карда дар анбори манзили истихоматиаш захира месозад. саидшои муродалӣ, искандари саид, ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, ахбор. аслиддин каримов сокини ҷамоати деҳоти панҷи ноҳияи ҷайҳон қитъаи наздиҳавлигиашро мақсаднок истифода бурда аз ҳосили бадастомада миқдори муайяни маҳсулотро ба таври тарухуш захира менамояд. гузориши Самандар Шоев ва Мусои Нурмуҳаммад дар ин хусус. картошка, пиёз ва теъдоди зиёди консерваю дигар зироату сабзавот аз маҳсулотҳое ҳастанд ки дар анбори захиравии хонаводаи Каримовҳо сокини ҷамоати деҳоти панҷи ноҳияи ҷайҳон ҷамъоварӣ ва захира карда шудааст. зеро ин оилаи меҳнатдӯст дар заминаи таъкидҳои доимии роҳбари давлат қитъаи наздиҳавлигиашро пурмаҳсул истифода намуда аз ин ҳисоб рӯзгорашро беҳбуд мебахшад. 10 сотиқ замин дорем, 2 сол шуд истифодааш мекунем, ҳам зиндагиро пеш мебарем, ҳам захираи зимистона мекунем, як қисмша бо бозор мебарем. ай ҳамин ҳисоб зиндагиро пеш бурдастем. мо ай бозор ягон маҳсулот намехарем. дар натиҷаи меҳнати ҳалол ҳосили хуб мегирем, захира мекунем, як ҳисса бозор дар мақсад пешниҳод мекунем. ҳар кас меҳнат кунад мисол зиндагӣ пеш меравад. тавре мушоҳида шуд дар қеъдаи наздиҳавлигии Аслиддин Каримов зироату сабзавоти ба ин айём мутобиқ аз ҷумла помидор, боимиҷон, қаламфури булғорӣ, лӯбиёдонагиҳо, маккаидон ва дигар анвои зироат кишту парвариш гардидааст ки ҳосилнокиашон хуб арзёбӣ мегардад. ин хонавода меҳнатро дӯст медоранд, зеро баробари кишти зироату сабзавот ҳамзамон дар ҳавлии хеш парвариши ангури хушсифати ватаниро ба роҳ мондааст ва тӯли 2 сол мешавад ки аз ҳосили он аҳли пайвандон ком ширин мекунанд. аз сабзу серҳосил будани ҳар қитъа замин дар ҷамоати деҳоти панҷи ноҳияи ҷайҳон метавон гуфт ки сокинонаш дар истифодаи замин таҷрибаи ғанӣ доранд ва пайваста дар таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо анвои гуногуни кишоварзӣ ҳиссаи арзанда доранд. сокинони ҷамоати деҳоти панҷ заминои наздиҳавлигии худро самаранок истифода мебаранд. читаро ки шумо мебинем дар хонаи Самиддинифо қарор дорем. маҳсулҳои ҷамъоваришуда барои зимистонгузаронӣ
خیلی ذخیره نموده است که این هم باشد برای بهتر نمودن زندگیشان مستعد نموده است. با تکیه از جانبداری به تاکید و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت مقصدناک و عاقلانه به کار بردن هر قطعه زمین کورم ساکنان ناحیه جیهان تلاش می‌نمایند که زمین‌های در اختیار داشته‌شان را ثمراناک استفاده کرده در تطبیق یکی از هدف‌های استراتژی کشور تأمین امنیت عضوقواری مملکت حصه مناسب داشته باشند. سمندر شایف، مصطفی نور محمد، دولت فیض الله، ناحیه جیهان، اخبار. با به دست آوردن حاصل فراوان محصولات گوناگون از قطعه‌های نزد حولگی ساکنان ناحیه فرخار برای دوره تیر ماه زمستان آمادگی می‌بینند. گزارش انورشاه سیدعلیزاده. در ناحیه فرخار بابت استفاده ثمراناک زمین‌های نزد حولگی و بلندبرداشتن حاصلناکی زراعت‌های کشاورزی ساکنان جامعه دهات فرخار ناحیه تجربه زیاد داشته. آنها امسال در زمین نزد حولگی خود کشت پامیدور، بادرنگ، کرم، لوبیاگی، جواری مکه، بایمجان، زراعت‌های فلزی و غیره را به راه مانده از حاصل جمع‌آوری نموده خود سطح زندگیشان را بلند می‌بردارند و همچنین از این نمود زراعت‌ها برای موسم زمستان نمودهای گوناگون محصولات را ذخیره نموده ایستادند. امروزها اکثر ساکنان ناحیه علاقه به جمع‌آوری محصولات کشاورزی و بسته‌بندی نمودن آنها در ظرف‌های شیشگین مشغولند. زحمتکشان اساساً خوشنود از آنند که در نتیجه مناسبت خوب با زمین امروز ثمره دلخواه به دست آورده ایستادند. در رابطه با دستور هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان باید ثمراناک استفاده بردن زمین‌های نزد حولگی ساکنان ناحیه فرخار مسئولیت بلند درک نموده هر یک وجب زمین‌های نزد حولگی خود را ثمراناک استفاده نموده از هر یک زمین از 2 تا 3 4 حاصل زراعت‌های کشاورزی به دست آورده ایستاده‌اند. اکثر ساکنان ناحیه حاصل کشتی زراعت‌های کشاورزی خود را جمع‌آوری نموده و بازارهای داخله پیشنهاد نمودند. طوری که سترامو تبر و ساکنی دهه اتفاق جامعه دهاتی فرخار ناحیه فرخار اظهار داشت آنها هر سال با تعداد زیاد از سبزوات تر و تازه و میوه‌های شیرین با رعایت قاعده‌های سانیتاری از شورای و شربت و خورش و مربا آماده می‌کنند. همین گونه نظام خوبی کار با فراوانی، ارزانی و در مجموع با بلند برداشتن سطح نیکو احوالی ساکنان زمینه می‌گذارد. میگوید او اهل این عائله علاقه دانگی‌ها، خشک میوگی‌ها و مرباها آماده برای فردا ذخیره نمودند. در حوالی ما زمین داریم تشکا میکنیم و بعد تشکا با پامیدور بادرنگ مکه و این سبزوات و یعنی چی لبلبو میشنیم تشکا مون گرفتیم اینا ذخیره کردیم اینا پامیدور چیندیم و سالاد کردیم. باید گفت که این تدبیر با آن مساعدت میکند که افشورای شربت و خورش و مربای میوه و سبزواتی در شرایط خوبی سانیتاری آماده کرده شده تمام فصل سال همچون غذای ضروری استفاده کرده شود. استفاده ثمراناک قطعه نزد حولگی امکان فراهم آورد که ساکنان جماعت‌های دهات ناحیه فرخار محصولات نکم از 2 سال را ذخیره نمایند. ساکنان زحمت‌قرین ناحیه در زمینه دستور هدایت و توصیه‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای دوره زمستان و در مجموع برای 2 سال سبزوات تر و تازه، میوه‌جات و دیگر مواد غذایی آماده و ذخیره می‌کنند. انورشاه سیدعلیزاده، سید حامد شریف، ناحیه فرخار، اخبار. ساکنان شهر کانیبادام ماهیت ذخیره نمودن محصولات غذایی برای 2 سال آینده را به خوبی درک کرده در این سمت تدبیر اندیشی می‌نمایند. گزارش صابر ایوبی و صاحبان قربان. در شهر کانیبادام جهت اجرای دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت استفاده ثمراناک زمین و ذخیره مواد غذایی تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شود. از یک زمین گرفتن 2 3 و زیاده از آن حاصل از افضلیت‌های سیاستی کشاورزی مملکت بوده همزمان از عامل‌های مهم تأمین شایسته امنیت عضوقواری محسوب می‌یابد. در رسیدن به این هدف عالی استراتژی گذرانیدن کشتی تکراری و تکرار استحصال اهمیت خاصه دارد. با نظرداشت این در میدانهای بعد جمع‌آوری حاصل خالی شده خواجگی‌های کشاورزی روند کشتی تکراری زراعت‌ها ادامه دارد. در این ردیف ساکنان دهات باشند زمین‌های نزد حولگی خش را برای کشت و پرورش میوه و سبزوات استفاده برده از حاصل به دست آورده خود مواد غذایی را ذخیره می‌نمایند. در رابطه با دستور و سفارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت مملکت
محترم امامعلی رحمان ساکنان جماعت دهاتی فیروزآباد با مسئله استفاده عاقلانه قطعه زمین نزد حولگی و آمادگی به دوره زمستان اهمیت جدی ظاهر کرده با استفاده ثمرناک امکانیت‌های موجوده و دسترس چون عنعنه طبق احتیاج برای اهل عائله خود محصولات گوناگون را ذخیره نموده ایستادند. بغیر از آموزگاری با دهقانی شغل می‌ورزم. در از قطعه نزد حولگی خود با مشغول میشویم با دهقانی کشتکار با مانند پامیدور، لبلبو، بویمجان و مکه به زندگی به یاری میرساند. محصولات روینده خود را بغیر از عائله خود بازار برآورده به خلق میرسانیم. از این محصولات ها به زمستان ذخیره میکنیم. هم زمین خالی نمیماند و یک وجب زمین خالی نمیمانده با همراه عائله‌مان کشتکار میکنیم. ثمرناک و مقصدناک استفاده بردن هر یک وجب زمین عامل اساسی فراوانی محصولات می باشد. ساکنان کنی بادام نیز مدنیت خوبی استفاده زمین‌های نزد حولگی را بهتر عملی نموده میوه و سبزیجات ضروری را برای روزگار استحصال می‌کنند. محض این تدبیر امکانیت می‌دهد که برای قانع گردانیدن طلبات روزمره اینچنین برای دوره‌های من بعد نامگوی محصولات کشاورزی ذخیره کرده شود. ساکنان میگویند که ذخیره محصولات عنعنه خوبی ملت تاجیک بوده باید هر یک عائله با استفاده از امکانات خود محصولاتی برای روزگار ضروری را نگهداری نمایند. ما حرکت کردیم برای ذخیره زمستانه حرکت کردیم همین حاصلات نو کمتر ذخیره کردیم پامیدور بادرینگ بلگرسکی باقلاجان آلوچا پختگی آلوچای کمپوت کردیم سادیم همین همش خدا و شکر زکات کردیم برای ذخیره زمستان برای تامین خودمون این محله من زنها همه جمع شده همه یا دیگه ما یاردم کرده همین کار تشکیل کرده همین محکم کرده ما سادیم بانک‌ها کی نوبت که خانه به خانه همین تشکیل کردیم زردالو من هم خوش کردیم هم بانک‌ها برای نیکر زکات کردیم هم کمپوت کردیم از زردالوها. این زنهای صاحب تجربه همساله با استفاده عاقلانه قطعه زمین نزد حولگی نمودهای گوناگون میوه و سبزیجات پرورش میکنند که احتیاجات عائله را با محصولات کشاورزی تأمین مینماید. در هر یک خاندان زنان هنرمند با آماده نمودن خورش برای دوره زمستان سر و کار دارند و محصولات ضروری را با طرز و اصول گوناگون در ظرفهای شیشگی ذخیره میکنند. در استفاده مقصدناک و با ثمر قطعه‌های زمین یاری رسانی شخصی و هم میدانچه‌های نزد حولگی ساکنان کنی بادام تجربه غنی داشته برابر تأمین اهل عائله خود جهتی با محصولات تر و تازه کشاورزی غنیگردانی بازارهای استعمالی نیز سهمی فعال می‌گذارند. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر کنی بادام، اخبار. سالی روان در خوجگی‌های کشاورزی ناحیه مسچاه در میدانی بیشتر از 2000 گکتار کشت و پرورش پالزی از جمله تربوز و خربوزه به راه مانده شده است. از رفت جمع‌آوری حاصل عبدالوهاب عبدالستار و ایلیاس باباجان گزارش می‌دهند. اقلیم ناحیه مسچاه برای پرورش و استحصال پالزی‌ها مساعد بوده. دهقانان پیش از همه با بینابت گرفتن طلبات بازار داخلی همساله میدان کشت را وسیع می‌نمایند. اگر در خوجگی‌های کشاورزی ناحیه 10-12 سال پیش مساحت کشت پالزی‌ها همگی 1000 گکتار را تشکیل می‌داد، در سال روان این نشان دهنده یک برابر زیاد گردید. یعنی مساحت کشت و پرورش پالزی‌ها از جمله تربوز و خربوزه به بیشتر از 2000 گکتار رسانیده شد. استفاده عاقلانه آب و زمین، بالام برداشتن مدنیت زمینداری، به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بویر و بیکار خوابیده، استفاده تخمی‌های سرحاصل و رعایت قاعده‌های اگرتکنیکای کشت و پرورش با آن باعث گشت که امسال خوجگیداران حاصل فراوانی تربوز و خربوزه جمع‌آوری نمایند. تخمی‌های سرحاصل اساس و زمینه زیاد نمودن حجم استحصال پالزی‌ها بوده. خربوزه و تربوز پرورده دهقانان ناحیه مسچاه صفت و طعم و لذت خاصه دارند. این به اقلیم گرم موضع دلورزین و مهمتر از همه به زحمت و مهارت و کاردانی دهقانان وابسته است.
имрӯзҳо дар хоҷагиҳои полезикор ҷамъоварии ҳосил давом дошта дар баробари таъмини бозорҳои вилояти Суғд ҳар рӯз мунтазам тариқи воситаҳои нақлиёт тарбузу харбузаи истеҳсолкардаи кишоварзони ноҳия ба бозорҳои пойтахти кишвар шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ интиқол дода мешавад. Дар ноҳияи Мастшоҳ деҳқонони ҷамоати деҳоти Навбаҳор дар кишту парвариш ва истеҳсоли полезиҳо таҷрибаи ғанӣ доранд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Навбаҳор 4526 гектар замини корами обӣ мавҷуд мебошад. Дар 1000 гектар полезӣ киш намуданд. баъди ҷамъоварии ҳосили полезӣ мо дигар зироатҳо киш менамоем. дар ноҳия масоҳати асосии кишти зироати кишоварзиро пахта ташкил медиҳад. имсол дар бахши хоҷагиҳои кишоварзӣ дар майдони 10281 гектар пахта кишт карда шуд. соли равон барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дар як қатор хоҷагиҳо кишти пунбадона зери плёнка сурат гирифт. ба гуфти хоҷагидорон ба кор бурдани ин усул имкон медиҳад ки ҷамъоварии ҳосил назар ба кишти муқаррарӣ барвақттар шурӯъ шавад. зироати дигаре ки кишту парваришаш дар шароити ноҳияи Мастшоҳ басо мусоид аст, чормағзи заминӣ мебошад. майдони кишти ин навъи зироат дар соли равон танҳо дар бахши хоҷагиҳои кишоварзӣ 890 гектарро ташкил медиҳад. нашъунамои зироат хуб буда, деҳқонон ҳосили фаровонро интизоранд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Мастшоҳ, ахбор. айни ҳол кишти баҳории зироати гуногун дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Тоҷикобод идома дошта, баҳри фаровонҳосилӣ кишоварзон аз тавсияҳои олимон истифода менамоянд. бахтовари Муҳриддини ин мавзӯъро шарҳ медиҳад. азму талошҳо ва заҳматҳои деҳқонону сокинони ноҳияи Тоҷикобод барои таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ ва баланд гардидани иқтисодиёти кишвар равона гардидааст. дар ин раванд дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия кишти баҳорӣ гузаронида шуда, деҳқонону сокинон ҳар ваҷаб заминро аз имкониятҳои дар даст дошта оқилона истифода намуданд. Ҷурабек Давлатбеков, ки яке аз варзгарони деҳоти сафедорони ҷамоати деҳоти Зарафшон мебошад, солҳои тӯлонӣ аст ки ба парвариши кишти зироати кишоварзӣ ва боғдорию занбури асалпарварӣ машғул аст ва аз меҳнати худ ҳосили дучанд ба даст меорад. ҳар соли 84 ҳамиҷа зиндагӣ мекунам, ҳами замин ҳамиҷа ҳар сол ҳами замина ози уна по дадам додагим барои киш гардон кардан мерамон чика амрӯз кардагим на шабо на помидор ҷибори макаву на картошка на каду да уна каду зашундаги да ҳамун замин дармо замин картошка луби шундан немиҷа қариб 100 кило лубига мегирад. намегӯн меган аз мизи ҳосил намо мешавад. ҳам ҷибори мака ҳам луби ягон ҳам ҳосили худ меса чанде буд. намида ҳам обани картошка каду мешунам. ҳамзамон сокинони деҳоти Зафаробод ва гулистони ҷамоати деҳоти Зарафшон заминҳои назди ҳавлигии худро самаранок истифода намуда, тамоми намуди зироатро киш намуданд ва ният доранд то ба давраи ҷамъоварии ҳосил самари дилхоҳ ба бор оранд. дар ҳудуди ноҳияи Тоҷикобод тибқи маълумоти кумитаи заминсозии ноҳия 2394 гектар замини назди ҳавлигӣ мавҷуд буда, аз он 1203 гектарашро боғот ва 710 гектар заминҳои назди ҳавлигии кишшаванда мебошад ки хоҷагидорону истифодабарандагон дар байни қатори боғот ҳамасола кишти баҳориро гузаронида аз он ҳосил мегиранд. таҷрибаҳои чандин солаи деҳқонон водор сохтааст ки ҳар ваҷаб заминро самаранок истифода баранду захираи дусолаи худро таъмин созанд. айни ҳол ҳамаи кишоварзону сокинони ноҳияи Тоҷикобод барои ҳосили фаровон ба даст овардан тадбирҳои ғизодиҳӣ, мубориза бар зидди касаливу ҳашароти зараррасон ва обмониро анҷом дода барои гирифтани ҳосили баланд заминагузорӣ мекунанд. бо мақсади баланд бардоштани маҳсулнокии зироати кишоварзӣ, ташкили фаъолияти хоҷагидорӣ ба талаботи иқтисодӣ ҷавобгӯ, мусоидат намудан дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва омода кардани мутахассисони соҳаи кишоварзӣ дар шаҳри Хоруғ омӯзиши таҷрибавӣ баргузор гардид. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус. бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар доираи баланд бардоштани устувории кишоварзӣ ва ҳамкории муассисаи давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ омӯзиши таҷрибавӣ дар шаҳри Хоруғ доир гардид. дар омӯзиш кормандони соҳаи кишоварзӣ, хоҷагидорону деҳқонони варзида иштирок намуда, вобаста ба муҳити хок, коркарди хуби замин маълумотро дастрас намуданд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаи давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ
дар доираи лоиҳаи баланд бардоштани устувори кишоварзӣ семинари омӯзишии табибони хок дар ҳама манотиқи кишвар гузаронида шуда истодааст ва имрӯзҳо мо дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони кӯҳӣ шаҳри хорух семинари табибони хокро гузаронида истодаем ва бо ҷалби 20 нафар мутахассисони соҳаи хокшиносӣ ва баҳрагирандагони лоиҳаи мазкур. Албатта мақсад ҳадафи асосии чорабинии мазкур боз ҳам омӯзиши моҳиятҳои асосии баланд бардоштани ҳосилнокии хок ва самаранок истифода бурдани заминҳои наздиҳавлигӣ, заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ, умуман он заминҳое ки ҳамчун баҳрагирандагони мо истифода мебаранд баҳри ҳамун амалӣ шуда истодааст. омӯзиши таҷрибавӣ дар самти баланд бардоштани маҳсулнокии зироатҳои деҳқонӣ, ташкили фаъолияти хоҷагидорӣ ба талаботи иқтисод ҷавобгӯ, мусоидат намудан дар таъмини амнияти озуқаворӣ, омода намудани мутахассисони соҳаи кишоварзӣ рӯи кор оварда шуда бешак ба фаъолияти минбаъдаи кишоварзону деҳқонон нақши муҳим мебандад. ҳамчунин мубодилаи таҷрибаҳоро миёни коршиносону кишоварзони ҳамаи минтақаҳои мамлакат пурзур намуда, пеш аз ҳама мусоидат ба амалишавии ҳадафи стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ роҳандозӣ карда шудааст. вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон гарчанде ки аз ҷиҳати масоати худ 44.9% ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистонро ташкил кунад ҳам барои инкишофи соҳаи кишоварзӣ ба хусус растанипарварӣ ва зироаткорӣ имкониятҳои мусоид дорад. дар баробари ин соҳаи кишоварзии вилоят ба тавсияи олимони соҳавӣ дар самти технологияи парвариши зироатҳои кишоварзӣ вобаста ба шароитҳои иқлимии вилоят, ташкили гармхонаҳо, омӯзиши хок ва дигар таҷрибаҳо ба дастовардҳои зиёди кишоварзӣ ноил гардида дар таъмини амнияти озуқаворӣ сол ба сол пешравиҳоро ба даст овардааст. иштирокдорон аз баргузории чунин омӯзишҳо изҳори хушнудӣ намуда қайд доштанд ки мо метавонем дар фаъолияти хоҷагидорӣ аз он васеъ истифода намоем. имрӯз мо қарор дорем дар яке аз семинарҳое ки табиби хок мо асос проблемаи асосӣ ки дар вилоят доштем и санҷиши хок буд. мо имтиёзе намефаҳмидем ки мо бояд дарахта дар куҷо бишонем, дар кадом намуди хок, кадом намуди растанӣ. ана имрӯз ки қарор доштем дар ҳамин семинар дар ҳамин чи озмоиш қатъи ҳамин олимову чизо мо бо хело чизоро аз бар кардем. мо метавонем мисол ба мардуми худи ноҳияву вилоят ана ҳамира дастрас кардан ки ҳамчун табиби хок мо кадом намуди растаниро дар куҷо бишинонем. пас аз баррасии маърузаҳо омӯзиши таҷрибавӣ дар замини назди ҳавлигӣ амалӣ карда шуд. зимни чунин таҷрибаи амалӣ аз ҷониби коршиносони соҳа муҳити хок омӯхта шуда кадом намуди хок барои кадом намуди зироатҳо барои нашунамои хуб мувофиқ аст ба таври амалӣ нишон дода шуд. албатта тавсияҳо ва маслиҳатҳои мутахассисони соҳа барои таҷрибаи минбаъдаи ҳар як хоҷагии деҳқонӣ муфид буда деҳқонону роҳбарони хоҷагиҳои фермерӣ ва кормандони соҳаи кишоварзӣ аз натиҷаҳои омӯзишҳо метавонанд дар корҳои минбаъдаи худашон мавриди амал қарор диҳанд. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, шаҳри хорух, ахбор. бо мақсади рушди шарикии давлат бо бахши хусусӣ инчунин дар ин замина таъмини ҳамкории байни субъектҳои хоҷагидорӣ, баланд бардоштани самаранокӣ ва рақобатпазирии комплекси агросаноатӣ дар шаҳри бохтар семинари илмӣ амалии минтақавӣ баргузор гардид. гузориши исмоил соҳибназариён. дар кори семинари илмӣ амалии минтақавӣ дар шаҳри бохтар олимону мутахассисони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон вобаста ба мавзӯи матраҳ иброз доштанд ки давлат дар бахши хусусӣ имкони ташкили захираҳои иловагӣ, ташкили идоракунии самарабахш, ҳавасмандгардонии фаъолияти инноватсионии сохторҳои соҳибкориро ки маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда истеҳсол мекунанд пешбинӣ менамояд. бахусус соҳибкорӣ ҳамчун бахши ҳамкорӣ бо давлат шарики устувор, масъулиятнок ва мутақобилан судманд боқӣ монда ба дастгирии соҳибкорӣ аз ҷониби бахши давлатӣ дар шакли захираҳои маъмурӣ, моддӣ, молиявӣ ва табиӣ умед мебандад. соҳибкории хусусӣ барои худ кафолату имтиёзҳои муайян мегирад бо интизории он ки монеаҳои зиёде ки ба рушди он халал мерасонад бартараф карда шуда фаъолияти ҷории инноватсионӣ ва молиявиро амалӣ намуда таваккали асосии тиҷоратии фаъолиятро дар бозор ба дӯш мегирад ва қисмати зиёди фоидаи ба дастовардаро талаб мекунад.
музокираҳое ки дар доираи мавзӯи таҳқиқшаванда дар семинар ба амал омад, кишоварзон ҷиҳати гӯем истифодаи технологияи рақамӣ, истифодаи инноватсия дар соҳаи кишоварзӣ бениҳоят ҳавасманд ҳастанд ва хоҳишҳо ҳам намуданд ки як марказҳои телефоние бошад ки аз ин ё он муаммоҳое ки дар раванди татбиқи технологияҳои инноватсионӣ, дар раванди татбиқи гӯем рақамикунонии соҳа мушкилотҳо дар назаршон меояд, онҳо тавонанд ки занг зананд, пурсиш кунанд ва тавсияҳо гиранд. баланд бардоштани самаранокӣ ва рақобатпазирии комплекси агросаноатӣ дар заминаи шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ ба вуҷуд омадани шароитҳои мавҷудаи институтсионалии татбиқи барномаи рушди низоми агроозуқаворӣ ва кишоварзии устувор барои давраи то соли 2030 ва гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ вобаста аст, ки дастгирии назарраси молиявии рушди соҳаи кишоварзии ҷумҳуриро дар назар дорад. дар ноҳияи рашт аз навсозии 4 пойгоҳи обкашӣ дар арафаи анҷомёбист. Бо анҷоми корҳои пешбинишуда тариқи ин пойгоҳҳо беш аз 450 гектар заминҳои кишоварзӣ пурра обёрӣ карда мешаванд. гузориши Зигули Маҳмуд дар ин хусус. дар ноҳияи рашт ба соҳати бештари заминҳои кишту майдони боғҳо аз ҳисоби пойгоҳҳо обёрӣ карда мешаванд, ки ин пойгоҳҳо солҳои охир бо тағйирёбии иқлим, баландшавии маҷрои дарёи Сурхоб ва дигар омилҳо ба таъмиру азнавсозӣ эҳтиёҷ доштанд. бо мақсади рафъи мушкилоти ҷойдошта, соли ҷорӣ дар раванди амалӣ шудани барномаҳои сармоягузорӣ, таъмиру азнавсозии пойгоҳҳо, каналу дигар иншоти ёрирасон оғоз гардида, корҳои пешбинишуда марҳила ба марҳила иҷро шуда истодааст. идораи давлатӣ беҳдошти замин ва обёрии ноҳия ҳамашсола тибқи нақша корро ба роҳ монда, ба 590 хоҷагиҳои деҳқонӣ шарномабандӣ намуда, 1620 гектар заминҳои корами обиро обёрӣ менамояд. имрӯз 4 адад пойгоҳои обкашӣ мо аз ҳисоби ҳавзаи Фарғона сохта ба истифода дода шуданд, ки мушкилии моро хеле осон гардонда. дар тавозуни идораи беҳдошти замин 9 адад пойгоҳои обкашӣ ва 18 та наҳрҳои хиҷорӣ мавҷуд мебошад, ки имсол мо аз ҳисоби агентии беҳдошти замин ва дастгириҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти ноҳия ба миқдори 70 километр каналҳоро аз сангу чӯб ва селовардҳо тоза намудем, ки ин хеле кори моро имсол осон намудааст. дар ноҳияи рашт 18 канал бо дарозаи 195 километр ва 9 пойгоҳ барои обёрӣ намудани заминҳои кишти зироатҳои кишоварзӣ мавҷуд мебошад. дар асоси нақшаи пешбинишудаи барномаҳои сармоягузорӣ дар ҳудуди ноҳияи рашт 4 канал бо дарозаи 65 километр ва 5 пойгоҳи обкашӣ аз таъмири асосӣ бароварда мешаванд, ки ин омил дар оянда метавонад ба афзоиши майдони кишту истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат намояд. то ҳамин давраи соли равон аллакай корҳои васлу насби таҷҳизоти муосири шабакаҳои обрасонӣ дар пойгоҳи обкашии қамбарёни ҷамоати деҳоти қалъаи Сурх, деҳоти Боқираҳимзода ва маҳаллаи фурудгоҳи деҳоти ба номи Нусратло Маъсум дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. дар сурати пурра амалӣ шудани корҳои аз навсозии пойгоҳҳои зикргардида, садҳо гектар заминҳои ташналаб бо оби полезӣ пурра таъмин карда мешаванд, зеро дар мавсими обёрӣ тариқи каналу пойгоҳҳои обкашӣ барои таъмини эҳтиёҷоти майдони кишти зироатҳои гуногуни деҳқонони ноҳияи рашт зиёда аз 8 миллион куб об зарур аст, то деҳқонон ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзиро истеҳсол карда бадин васила дар таъмини амнияти озуқавории кишварамон саҳми арзандаи худро гузоранд. Игигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. баҳри сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Кӯлоб тадбирҳои ободониву созандагӣ бо вусъат ҷараён дошта, сокинон дар фазои амнияту оромии комил зиндагии шоиста доранд. гузориши Олим Носирзода.
فعالیت ساکنان و نمایندگان نهادهای گوناگون دولتی شهر باستانی کلوب هر صبح در دایره مسئولیت کسبی و شهروندی با تطبیق چنین تدبیرهای تازگی و آبادانی‌ها و دیگر عملهای سازنده آغاز می‌گردد. مسئول اساسی تازگی و آبادانی‌های شهر کلوب که به کشاندن پرتوها از تمام موضع‌های حدود شهر مشغول است، مؤسسه دولتی خواجگی کمونالی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب بوده، عین حال در مؤسسه 126 کارمند به فعالیت جلب گردیده توسط 13 تکنیک‌های پراقتدار و گوناگون تمغه ساحوی بهره تامین تازگی و آبادانی‌های شهر شبانه روزی فعالیت می‌نمایند. عملی سازی چنین تدبیرهای مقصدناک از جانب کارمندان مؤسسه و با تشکیل حشرهای دستجمعانه ساکنان به طور منتظم در موضع‌های گوناگون حدود شهر، مخصوصاً اطراف و داخل سای تیبلای که مرکز شهر را عبور می‌کند، گذرانیده می‌شود. محض تشبسکاری‌های همه‌جانبه کارمندان مؤسسه باعث گردیده است که حسن ظاهری کوچه و خیابان، باغ و گلگشت‌ها، شفت راه‌های اتومبیلگرد، صحن کارخانه و تشکیلات، محله‌های اهالینشین و دیگر موضع‌ها سیمای نو و نماد زیبا را نائل شده است. با مقصد سری وقت از پرتوها تازه نمودن مرکز و جماعت‌های دهات از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب پیوسته تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شود. با این مقصد در زمینه دستگیری‌های حکومت مملکت با مبلغ‌گذاری بانک اروپایی تجدید و رشد در دایره لایحه اداره‌کنی پرتوهای سخت معیشی در حدود جماعت دهات کلوب از موضع اهالینشین دوردست دهه تودکوش 3 مرحله ساختمان بنیاد پرتوگاه نو زمانوی در میدان 9 گکتار در عرفه انجامیابی بوده آینده نزدیک به استفاده داده می شود. همزمان نمایندگان کارخانه دولتی فرعی نهال پروری و کبودیزارکنی شهر کلوب وابسته به سرسبز و خرمگردانی حدود شهر در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مشخص به طور همیشگی کارهای ضروری معین را عملی می نمایند که در نتیجه چنین فعالیت پرثمر نمای ظاهری مؤسسه‌های فرهنگی فراغتی و کوچه و خیابان‌ها زینت بیشتر پیدا کرده فضای نکهتبار و معطر برای استراحت و سیاحت مهمانان و ساکنان فراهم گردیده است. ما مسئولان کارخانه دولتی فرعی نهال پروری و کبودیزارکنی شهر کلوب همه روزه برای توزیع و آزادی نگاه داشتن شهرمان بخشیده به جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سعی و تلاش کرده ایستاده‌ایم. این زمان ما در کوچه و گلگشت‌های شهر کلوب زیاده از 27,000 گل‌های موسمی شنونده ایستاده‌ایم که در نتیجه چنین کارهای آبادانی شهر کلوب روز تا روز زیباتر شده ایستاده است. عین حال جریان کارهای ساختمانی در انشاءات بنیادشونده جشنی به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مرام تازه پیدا کرده از شمار 494 انشاءات به نقشه گرفته شده تا کنون 400 انشاءات مورد بهره برداری قرار گرفته است که 81% نقشه را تشکیل می‌دهد. بخشیده به 35 سالگی تجدید جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان یک قطار کارهای آبادی و سازندگی در شهر کلوب رفته ایستاده است. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب صاحبکاران باننگ و ناموس شهر کلوب و مردم شهر کلوب امروز در یکجایگی برای آبادی شهر کلوب یکجا مهنت کرده ایستادند. این تازگی و آبادی که ما در شهر کلوب دیده ایستادیم از معرفت بلند شهرداری ساکنان شهر شهادت می‌دهد. ادامه بنیادکاری‌ها از جانب شرکت‌های گوناگون ساختمانی وطنی با جلب متخصصان ورزیده و ساکنان محلی با وسعت جریان دارد. قامت افراختن بناهای گوناگون بلندآشیانه در مرکز شهر بار دیگر حسن ظاهری این شهر باستانی را زینت خاصه بخشیده، همزمان طلبات ساکنان را جهت دسترسی به خانه‌های خوشتر و زمانوی قانع می‌گرداند. کوچه و خیابان‌های گلپوش و روند با سرعت ساختمان‌ها در انشاءات‌های گوناگون تعیینات از رشد و پیشرفت ساحه‌ها و دستاوردهای افزاینده در بخش‌های مختلف خواجگی خلق شهر کلوب میباشد. این زمان مقصد و مرام ساکنان و صاحبکاران وطن دوست و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب برای استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان روانه گردیده است. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، شهر کلوب، اخبار. با مقصد فراگیری بیشتر کودکان با تحصیلات تا مکتبی در شهر وحدت در 5 سال آینده بنیاد 45 کودکستان به نقشه گرفته شده است. محمد علی عبدالکریم گزارش می‌دهد. با مقصد فراگیری کودکان به مؤسسه‌های تا مکتبی زینه اول تحصیلات از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت تدبیرهای سودمند راه اندازی کرده می شود. عین زمان در شهر وحدت 17 کودکستان فعالیت می‌نمایند. مؤسسه تا مکتبی رقم 3 از زمره آن کودکستان بوده
عین زمان نوسازی انشاءات تا مکتبی با مقصد باز هم شرایط مساعد فراهم آوردن برای به تعلیم و تربیه فرا گرفتن دسترویکان مساعدت می نماید. هدف اصلی کارهای بنیادی در کودکستان آمادگی به سال نو خوانش ارزیابی می گردد. مؤسسه تا مکتبی رقم 5 که در مرکز شهر وحدت جایگیر است دارای شرایط بهتر برای جلب کودکان به مؤسسه تا مکتبی می باشد. نمای مؤسسه مذکور تجدید و نوسازی گردیده روند کارهای بنیادی در انشاءات تا مکتبی در مرحله انجامیابی قرار دارد. شیرخوارگاه کودکستان 5 پرستوی شهر وحدت دارای 5 گروه سن سالی بوده و 130 کودک را در تعلیم و تربیه فرا گرفته شده است. عین زمان در کودکستان آموزش زبان روسی و انگلیسی بر راه مانده شده است. عین زمان کارهای نوسازی و تعمیر در کودکستان رفته ایستاده است و ما مقصد داریم که 2 گروه نو کشویم و 60 نفر کودک رو به تعلیم و تربیه فرا گیریم. در شهرک نما رازق شهر وحدت شیرخوارک کودکستان رقم 9 که با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی در همبستگی با ریاست معارف در شهر وحدت در دایره کارهای آبادانی و سبزگردانی تدبیرهای بنیادکاری با وسعت ادامه داشته، عین زمان صحن مؤسسه سفالت پوش گردیده زمینهای کارمی نزد مؤسسوی از جانب کارمندان پرثمر استفاده برده می شوند. در مؤسسه تا مکتبی رقم 9 عین زمان 156 نفر دسترویکان در 6 گروه به تعلیم و تربیه فرا گرفته شدند. در تقویت دستور و هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ریاست معارف شهر وحدت اقدام گرفتند که تا سال 2030 در دهات، محله‌های اهالی نشین و مرکز شهر زیاده از 45 مؤسسه‌های نوی تا مکتبی را بنیاد نمایند. با عملی گردیدن چنین هدف‌های سازندگی با اطمینان گفته می‌توانیم که سال تا سال سطح و صفت تعلیم و تربیت نسل نورس باز هم بلند گردیده با مورد استفاده قرار دادن انشاءات نوی تا مکتبی جلب هرچی بیشتری دسترویکان به زینه اول تحصیلات در شهر وحدت باز هم بیشتر می‌گردد. محمد علی عبدالکریم ایوبی محموراد، وحدت اخبار. با مقصد پیشگیری و رفع عاقبت حالت‌های فوق‌العاده در شهر ترسونزاده تمرین نظریه‌ای و مشق صحرایی آموزشی تقلیدی برگزار گردید. گزارشی همکارانمان در این خصوص. اجرای تمرین‌های نظریوی و عملی جهت پیشگیری نمودن حالت‌های فوق‌العاده و سری وقت برطرف کردن عاقبت‌های آن در بلند برداشتن ملکه و مهارت کسبی قوه و واسطه‌ها در این سمت زمینه‌گذاری می‌نماید. برای در عمل تطبیق نمودن نقشه چاره‌بینی‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله‌های مدافع گردشدنی، اعتنا، پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده در جماعت دهات قراتاق شهر ترسونزاده در موضوع عملی هیئت راهبری کننده کمیسیاها قوه و واسطه‌های زیرنظام‌های حدودی نظام یگانه دولتی شهر هنگام حالت‌های فوق‌العاده و اواکواسیون اهالی و منطقه‌های بخطر تمرین نظریوی و مشق صحرایی آموزشی تقلیدی برگزار گردید. در رفت برگزاری چاره‌بینی آماده باشی به حاضرین وابسته به راه و اصول‌های عملی آنها دستورها داده شد. قید گردید که حالت‌های فوق‌العاده این وضعیت میباشد که به طور ناگهانی به عمل آمده شرایط و حالت زیست و زندگی اهالی را خلل دار می‌نماید. از این لحاظ تمام قوا و واسطه‌های زیرنظامی را ضرور است که در همه وضعیت با مقصد حفظ و حمایت اهالی و اقتصادیات دائما در حالت آمادگی قرار داشته باشند. در ادامه چاره‌بینی دانش و ملکه مهارت هیئت راهبری کننده زیرنظام‌ها و اهالی هنگام عمل در حالت‌های فوق‌العاده مورد آموزش و تحلیل و سنجش قرار گرفت. هنگام اجرای عملها وضع آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده و قوای واسطه‌های زیرنظام حدودی شهر از جانب راهبریت مشق عملی گردیده هیئت راهبری کننده کمیسیاها خدمات‌های مدافع گردشدنی قوا و واسطه‌های نظام یگانه حدودی از تمرین‌های دایر گردیده تجربه ملکه خود را باز هم تکمیل دادند. در چاره‌بینی مذکور تمام اهالی جماعت
деҳоти қаратоқ деҳаи қаратоқ аз минтақаи хафнок ба минтақаи бехавф эвокуатсия карда шуд. ҳамзамон гузарондани корҳои наҷотдиҳиву таъхирнапазирӣ, расондани ёрии аввали тиббӣ, ташкили хонаи модару кӯдак, умуман ташкили шароити саҳроӣ дар минтақаи бехавф ба аҳолии зарардида ташкил ва гузаронда шуд. гузарондани чунин машқу тамринот дар ҳолати омодабош овардани қувва ва воситаҳоро нишон дода, малакаи дониши ҳайати роҳбарикунандаи зернизомҳо ва аҳолиро ҳангоми амал дар ҳолатҳои фавқулода баланд бардошта, ҳушёриву зиракии табақаҳои гуногуни ҷомеаро нигоҳ медорад. Дар анҷоми чорабинӣ як қатор фаъолон бо сипосномаҳои шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Турсунзода қадрдонӣ карда шуданд. дар як маркази савдои музофоти восити ироқ сӯхтор сар зад. Дар Португалия вируси навъи омикрон боиси афзоиши ёфтани сироятшавии сокинон ба бемории COVID-19 гардидааст. Шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар як маркази савдои музофоти восити ироқ сӯхтор сар зад. Бар асари ҳодиса 69 нафар ба ҳалокат расида, 40 каси дигар бо ҷароҳати гуногун ба беморхона интиқол дода шуданд ки табибон вазъи саломатии чанд тан аз онҳоро вазин арзёбӣ мекунанд. Ҳамчунин дар ин ҳодиса 11 каси дигар бенишон шуданд. Аз ин рӯ эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад. дар миёни ҳалокшудагону захмиён занону кӯдакон низ ҳаст. сӯхтор дар як мағозаи маркази савдо ба амал омада, дар муддати кӯтоҳ қисми зиёди биноро фаро гирифт. Ба кормандони хадамоти дахлдор муяссар гардид ки 45 нафарро наҷот диҳанд. Аз рӯи маълумоти расида, бинои маркази савдо як ҳафта қабл ба истифода дода шуда буд. Вобаста ба фоҷиаи мазкур дар ин минтақа ба муҳлати 3 рӯз муттаҳам эълон гардидааст. Дар Ироқ риоя накардани меъёрҳои сохтмонӣ аксар вақт ба сӯхторҳои фоҷиавӣ оварда мерасонанд. Ёдовар мешавем ки моҳи июли соли 2021 ба амал омадани сӯхтор дар як беморхонаи шаҳри Носирияи Ироқ ки сабаби марги 10 нафар гардида буд, аз масолиҳи пассифати зудоташгиранда ва камхарҷ бунёд шуда буд. Вобаста ба ин нисбати соҳиби маркази савдо парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. ӯ дар риоя накардани талаботи қоидаҳои бехатарии сӯхтор ҳангоми сохтмони бинои маркази савдо гумонбар дониста мешавад. То кунун сабабҳои сарзадани сӯхтор дақиқ карда нашудааст. Оид ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ кушода шуда, тафтишот дар ин самт идома дорад. ба гуфтаи олимон тобистон бо мурури замон гармтар мешавад ва давраҳои гармии тоқатфарсо бо боронҳои шадид иваз мешаванд. сайёраи замин аз офатҳои табиӣ ба ларза меояд. Якчанд штатҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аллакай обхезии шадидро аз сар гузаронидаанд. баъзе аз кишварҳои ҷаҳон бошад аз гармии ғайримуқаррарӣ азият мекашанд. дар Венгрия чанд рӯз қабл тӯфон ба амал омад ки суръати шамол дар маркази он дар 1 соат 130 километрро ташкил медод. дарахтони зиёдро решакан карда, болопӯши даҳҳо бинои истиқомативу маъмуриро хароб кардааст. ҳамчунин дар пайни носоидии вазъи ҳаво сокинони чанд минтақа аз истифодаи барқу алоқа маҳрум мондаанд. коршиносон иброз медоранд ки давомнокӣ ва шиддат гирифтани хушксолӣ низ афзоиш меёбад. ба гуфтаи олимони соҳа, кишварҳои Аврупо нисбат ба дигар қитъаҳои рӯи замин тезтар гарм мешавад. дар баробар ин ҳарорат дар ин ҷо назар ба ҳисоби миёнаи ҷаҳонӣ тақрибан 2 баробар зудтар боло меравад. аз гармии шадид бештар хоҷагидорон зарари ҷиддӣ мебинанд. давоми 3 ҳафтаи охир дар минтақаҳои қисми шимолу ғарбии ҷумҳурии исломии Покистон 150 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 300 каси дигар захмӣ шуданд. Беш аз 50% фавтидагонро кӯдакон ташкил медиҳанд. аз офати табиӣ бештар вилоятҳои Синд ва Панҷоб зарар дидаанд. дар пайи боришот сатҳҳо бинои истиқоматӣ дар атрофи обхезӣ қарор гирифта, роҳу пулҳои нақлиётгард хароб гардиданд. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор аз минтақаҳои зери хатари обхезӣ қарор дошта сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. кормандони хадамоти дахлдор ба сокинони аз офати табиӣ зарардида оби ошомиданӣ ва маводи ғизоӣ интиқол медиҳанд. мавсими боришот дар ҷумҳурии исломии Покистон моҳи гузашта оғоз шуда, он то моҳи сентябр идома хоҳад кард. барои бартараф намудани оқибатҳои боришоти обхезӣ кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар хонамузоядаи штати Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико скелети серетазавр ба маблағи $3.5 миллион ба фурӯш рафт. олимон скелети динозаврро соли 1996 дар штати Вайоминг пайдо намуда буданд. коршиносон иброз медоранд ки ин навъи ҳайвонҳои ваҳшӣ 150 миллион сол қабл дар сайёраи замин ба сар мебурданд. дар маҷмӯъ бостоншиносон 139 устухонҳои ин навъи динозаврро ҷамъоварӣ карданд.
дар қисми шимолии бангладеш боришот обхезиро ба амал овард. Бар асари офати табиӣ 35 000 нафар зарар дида, 7 000 оила ба кӯмаки аввалия ниёз доранд. Дар пайи обхезӣ садҳо бинои истиқоматӣ зери об монданд. Вобаста ба ин даҳҳо нафар маҷбур шуданд ки манзилҳои истиқоматиашонро тарк намоянд. Ҳамчунин боришоти роҳу пулҳои нақлиёт гарду хароб карда, ҳаракати ҳамагуна нақлиёт ба чанд минтақаи аҳолинишин ғайриимкон гардид. Обхезӣ ба заминҳои кишоварзӣ низ зарар расонда, ҳосили даҳҳо гектар заминҳои киштро нобуд кард. Барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар Португалия вируси нави омикрон боиси афзоиши ёфтани сироячавии сокинон ба бемории COVID-19 гардидааст. Коршиносон ин омилро ба гардиши 3 штамми нави вируси омикрон алоқаманд медонанд. Ба гуфтаи намояндагони Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ, аз 26 моҳи майи соли ҷорӣ инҷониб чанд ҳолати фавт аз ин беморӣ ба қайд гирифта шудааст. Вобаста ба паҳншавии бемории COVID-19, табибон ба сокинон тавсия медиҳанд ки сари вақт худро аз ин вирус эм намоянд. дар робита ба ин дар минтақаҳои гуногуни кишвари мазкур бунгоҳҳои иловагӣ барои эм намудани сокинон аз бемории сироятӣ таъсис дода шудааст. ҳамчунин ҳангоми гаштугузор дар хиёбонҳо ва нақлиёти ҷамъиятӣ аз ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ истифода баранд. биёндагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед. тартиби сабти номкунӣ дар низоми нерӯ барои гирифтани маълумот дар бораи қоидавайронкуниҳои роҳу нақлиёт. барои ин ба сомонаи нерӯ.tj ворид шуда, сутуни утоқи шахсӣ ва пас он тугмаи ба қайдгириро интихоб кард.